Na kubentagi kubor berman ngesengi. Sengi bahas subscribe yau na channel. But press your bell icon. Kublai shibun. Shit kala ki arngut ki MLA jong keseng HSPDP ya ki parti rilum ki bertemu banchna ya ke sarkar bertemu minta asnem arja arpulai. Kini ki arngut ki MLA na keseng HSPDP ki bakentup ya ba Syaklir Warjiri nama Tarishan constituency ba Metrios Dakar nama Aushin Road constituency kat kum gajing itu jong presiden jong keseng HSPDP ulong bagini ki arngut kilawan sya gajing lang entah kejan mit handrai tang hadin kato kat nepor kilami bat kila ongro bakin lej bamja bat kuntahi kilemwan chu bat kila lej penyesok jar-jar bat keseng NPP.